ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 3 ꯃꯥꯡꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ सरकार असिना गो टू हिल हाइना लाउरिबा असि गो टू हिल चटननबा लंबी करी फिबमदा लेरिबगे हाइना एमएलए गोविंदास कोंथौजमना फोंदोखरे हौजिक मपुंगइबा पाउ पिजरे इंडो म्यांमार ngमखैगी क्वाथा खुनौदा मणिपुर गी लम किलोमीटर 3 लोम मांगना बॉर्डर पिलर नंबर 81 युंगसिलंबदा नतना खुंजासिंग खंगंदना सब पिलर कया अमसो नौना युंगसिलमले नौना युंगबा बॉर्डर पिलर अमदी सब पिलर सिंग यत्नबा यावदना यानरे हाइना सही तौगदबनि हाइना डीसी टेक्नोपल ए तोंबिकांतदा सर्वे ऑफ इंडिया ना अकनबा प्रेशर पीरे डीसी मसानदी मणिपुर गी लम्मांगना खोजेक पीबा ngamloi असेंगबा चे चांग सुने लई इंडिया गवर्नमेंट ता चपचाना खंगनगनि हाइबा फिरेप लौरे हिरमसिदा पाउदमामा लास्ट ईयर म्यांमार गे इंडिया का मीटिंग में तौवेबा देहरादून अद लेमनगिबदुई मतुंगिना साइन दो तौबम थोयना हाइबा अदु खजन येंबियोना आई अदु येंगे अदुबो अहांगना येंबा जगह से 81 82 83 से मसी लोइथोखिसि अदुगा पुना तौसे हाइजबनेना मोइना हाइबदि मथंग चाहिदा दुदि येंगा तौसे हाबनि नो नो येंगिबा जगह अदुगा पुना तौगदमनि अदुना हुजि येंदबा 81 जे येंगिनि अदुगा तौसे हाबगी ngasi लाइबनि मणिपुर गवर्नमेंट ने ओंद साइन तौना मेसेज थारे अरिओंद कॉपी लेचरे आई पिथोकसगे अदु होम न तारपनि इंग्लिश ngani tara marida indo myanmar border faring da kilometer tara ahan bagi oina border fencing horokpada manipur gi miyamna sobo iho horoktuna border fencing makha chathabe yaroi hairo border fencing sing se manipur gi lammangaga fencing torokpani haina miyam gi akan iho lakpadagi matamdu leba wathok oroktuna hairo border fencing do makha tana chathaba thingki मोना लमदु ओन मतमदा कोथा प्रजा म्याम ताकपिफम थोकपुरा हाइबि वखलोन दाइ खालि अदुबु हौजि हौजि लैरि फाउदि तसिमदे कनाम तसु लाइबा लम ओलिबा तौरिबा म्याम से कोथागी प्रजा चिप अमसु लैरि कोथागी लम मपु अमसु लैरि अदु इंदा क्रुमेना तरुगा सुंग सपोदु अखोइ ngakсel मदि अखोइनि अदु अखोइ खितंग इन्फॉर्मेशन पिफम थोकपुरा हाइना आइ खालि नुंदांग दइ युंगम बगम बोरम तारे अदुना मसिगी प्लेयर सि सनरoi अदुगा मसिदि आइदि अयाक हाइजोरदि अयांगना मेप अमसु मंगोई ममांग दे हाइजरोय को अदुगी मतिक चाबा प्रमाण आइना पुथोक सरकनी ये अप्रैल मई में बनाया है अप्रैल में इसी साल का अच्छा कि ये जो हम लोग बनाया है ये तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग का ऑर्डर है वहाँ से सर्वे ऑफ इंडिया से ऑर्डर है ये बनाने के लिए सब पिलर यहाँ 80 से 81 81 से 82 बस सी स्केल मक्ति तौदरबसु किलोमीटर 3 लोम चंगा युंगमने सिदगि आई युजि चसगे तोइसे चलगा खंसु खंगने खoi खंमिनरनी हुजि खoi सेट का तोरेदना जटप मतम द किलोमीटर क्या ओइगे हेबदो खoi कनो स्केल यावदरगसु खoi मेंग द खंबिरानी मफम सी इंग्लिशिंग अनि अमा अदाय फावदा अखोई मणिपुर की बाउंड्री ओरमी मफम सिदा बाउंड्री पिलर लेरमी मफम सी मणिपुर की लमसरु ओरमी अदु ngasiदी मचेत लोक्सिन खिदुना मफम सिदगी किलोमीटर 3 गुम चंगसलगा क्वाथा खुनौगी बाउंड्री सि लैख्रबनी लमसि मोइना लोक्संगरे हाइबतो अदुई मतंग द खैतंग आइना सुसुम खंगनिंबा लोक्सलिब्रा लोक्संदबरा मदुगिना खैसेंगदबा मदि रे लेना बाइतारे मदुदी सुमफम थोकते मोगी ओइगिति हाना ओइगिदबनि नको होजि ओइफम थोकति हाइबा छि याना दुम दंग थमजरम मसि करे हाइतारे मनदोप थमदना मोइना थम गोतना लौनगी बै खुइग लेतबनि ना आइना लौसले काइना सम इनकोर्सर की टाइम नि मदुदी कयते नफु साफुगी थबंगनि मदु फंगसुम सुमोय मणिपुर की बॉर्डर से तसेंग लाइखाय अमा ताना इसागी ओइजरम मफमदुदा ओइदबा तारगदि महाग मसा सोइ तौबा ngमोय हाबसे लैंगाक मपुगी मफमदा महागना पाउजेल अमा पीगदोरी ISTV न्यूज़ की दमा खरकपम नावल लोइना पौदम जय बरिचारंजन क्वाथा खुनौ बॉर्डर पिलर नंबर 81 सरकार असिना गो टू हिल हाइना लाउरिबा सी गो टू हिल चटननबा लंबी करी फिबम द लेरिबगे हाइना एमएलए गोविंदास कोंथौजमना ngasi पाछोय केंद्र गे मनुंग चनबा लांजिंग अचौबा अवांग मनिंग कम्युनिटी हॉल अमदि अंगनवाड़ी सेंटर संगाबगी थौरम द हाइख्रे ngasi ki thoram aduda पाछोय केंद्र गे एमएलए एके मीराबाई थांगोइबन केंद्र गे एमएलए के एस जोय किसना मरु ओइबा मियोय सिंग ओइना सरुक याकी गोविंदास कोंथौजमना मखा तारदुना सरकार असिना थबक तौबगी महुत्ता वांगांग दुना लेरे हाइकी Go to village hai di lauthok hai
अदुग गो तो वही यारिब्रा लंबी सिंगो सिने अइना सरकार दांग जने सी गो टू हिल है रे गो टू हिल द गो तो वही यारिब्रा सिने चिंग लंबी सिंग सी गो टू हिल है नदी लाउबा अदुग कॉलेज तर लखत पददी सिंगी कॉलेज द याउ प्रैक्टिकल ओइदबा नाम बखता एडवर्टाइज तो बखता इंदिरा गांधी की 20 पॉइंट प्रोग्राम दा वर्क मोर टॉक लेस है ग्रुप टू ने बकोइसे MLA Joy Kisana BJP सरकार की आशा दिन कदाई दे चटख्रे लेबर सिंह की यामलबा सेनफम कायथोकलगा प्रजा सिंह दे यहनरे हाइकी MLA मीराबाईना लिसिंग अनि तरा मापन लिसिंग अनि कुन फावदा केंद्र की लंबी सिंह कोइलास थाबा लोइसिनगनी अमदि ड्रेनेज की थबक सिंह पाइखटकनी फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा हाना फंगलंबा कार्ड सिंह असि चही अमा फारबा फावबा मसिंग हेनगरन मंगमद्रे GST न मरम ओइदुना मिडल क्लास की इमुंग मनुंग फावबा अवाबा मायोकनरे हाइकी पालिबा सरकार असिगी थौचिन थवोंग मयाम सिंह असिना प्रजादा ngasi पीरिबा चैथेंग असे ngasi अखोय खंफम खंगक्तबदगी कांग्रेसी अमा ओइना अखोय ngasi तुमिना लेतोपंग मक्तबदगी लावबताबनी खंगनबताबनी हाइबताबनी हाइबगी थौना से नोंग नोंगगी हेंगलकले NRE GST फंड धादोलगा कदाय द चटखरे हादुना इलेक्टेड मेंबर प्रधान सिंहजिना डायरेक्ट लावरती बचे खोंजेन धोलकली बचे मखोय द सिनरी ब थौदांग मयाम सिंह से ngasi थबक ओइना पाइखटना ब होनरपदा अवाट प लेबदुना मरम ओइरकी बनेबा मखोय य अनोबो पॉलिसी अमा तौबगी महुता कांग्रेस की मतम द पाइखटलंबा अखोय की डेवलपमेंट मयाम सिंह से संगाबो फावबो लोइबा ngamdriyeba पुगनुंग थलैबा अंगांगबु नुपा नुपी खंगदोकपा अमदि अंगांग नुपी बु मांगहनबगा मरी लेनना सेमखिबा प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट PNDT एक्ट लिसिंग अमा समापन मरफुद्रा मरी मपुंग फाना चना हनबा हाइबा हिरमसिदा नुमित निनी चथगदा स्टेट लेवल वर्कशॉप अमंगसी खुमलंपाक्ता लैबा यूथ हॉस्टल के कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखरे Ministry of Women and Child Development Government of India की सेंथक मखादा नावयोग नावकोन लूप सेंदम सिरांग न सिंधुना पांगथोकपा वर्कशॉप हगदोपगी थौरमदुदा मयांग लंगजिंग जिला परिषद के मेंबर सोहदेव लूप की प्रेसिडेंट इरेंगबम रंजन प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर ओइरंबा NG तेज कुमार अमदि हेरिकोनगे मुतुम चुरामनी मैतै अमदि फैमिली वेलफेयर की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर TS अरुण नमरु ओइबा मियोय सिंह ओइना सरुक याकी पुगनुंग दलाइबा अंगांग नुपा नुपी खंगदोकलगा नुपी नि खंगलगा मांगहनबगी थवोंग असि अतै स्टेट सिंगा येंगनबदा मणिपुरना चांग नेमना लैरि हाइना डॉक्टर TS अरुण फंगदोखि एक्सपोजर मसीदा खोइन लेजरकपा कोइ हरियाणा दा पुणे दा अदगी बिहार दा कैदा खोइन सम एक्सपोजर थेंगनजरकपा खोइन जालुबा कोइ नेशनल इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग कमिटी की मेंबर वन सरुबा मतम अदगी मणिपुर दा खोइन थेंगनजरकपा यंगता कदी वेरी रियली इन कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स वी आर इन ए सेफर साइड कोइ ददी सानो नुपी मसा माहनबगी जांगसे अदु याम कन दि यौदे तबदबु टू बी वेरी फ्रैंक कोइ मणिपुर दा सुनुपी मसा पामदबा नुपा पोनिंगबगी कनो सिदे दुम लै अदुना नुपी नुपा खंगनिंगबगी कनो से मयामगी माइंडसेट लैबनिना असे डॉक्टर सिंदा गायनेकोलॉजिस्ट सिंदा सोनोलॉजिस्ट सिंदा हंग यावे अदु फावदे कोइ थेंगनरे अदु फावबा कोइ क्राइम नेना कोइ लौगनी अदुना मणिपुर ददी मसी अदु याम कना नुपी ओरगदि लौथोकपा अदगी नुपा लिसिंग 50 लाख फावबा सुमदा चार्ज तौगा लौनबगी कोइ फाबा चतपा कोइ यावने यावजरे कोइ पुणे दा कैदा तौबदा अदु मणिपुर ददी फावगी थेंगनदि अदुबु कैगुम थेंगनबा यावरगदि कोइ मदुसि चाबा कोई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स मतुंग इन मागी कंप्लायंस मतुंग इन कोई सुदनी पीबगे कोई हक लेना चौखटपा केंद्र अमा ओहनसी हरबदी राजनीति की अखुबा मित्यंग थादोकपा फै हाइना PDA की चेयरमैन सु ओइरिबा थांगा केंद्र के MLA तोंगब्रम रविंद्रनाथ थांगा केंद्र के मनुंग सनबा मोइरांग खुनौ बाजार दा जिम हांगदोकपगी थोरमदा हाइख्रे थोरमदुदा क्लास 10 अमदी क्लास 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगदुना माइ पागलकलबा माहिरोइ सिंगबु खुदोलपोट पिदुना हराउता यामना ओखे थोरमदुदा प्रधान यावना तोंगान तोंगान बा मियोय कयाना सरुक याखे MLA रविंद्रनाथ मखा तारदुना पुंसिदा माइ पाके खलबदी इसाना होटनबा मथौ ताई केंद्र असिगे हौगलकलिबा माहिरोइ कयाबु अचुंबा माइकैदा पुरकनबा होटनगनी राजनीति की अखुबा वाखलोल थादोक्तुना पुन्ना चटमिनदुना चौखटपा केंद्र अमा ओहनसी हाइखे मौसलेमे पिथोलिबा गोन मौसलेमे पिथोलिबा सत्ति पंगदु मुन्ना खांगा कंदा अदु मुदर थांगी बखों थांदुना पुंसिदा माइ पाकनी मंदिर थाम चातुंगा लंगबदी अदुगा साना डेवलपमेंट चखगना पुसिदा अवाबो सोबके अदना लाइरेबा आलमसे मामा पासिंगना सिगि लेबक ताकत ने बसि वखल जेना थबेगना इसाजि फादर करियर मखुगी फादर मखुगी एकेडमिक करियर दा अदुम बखों थांग थांगन बियो है
Labor Department register tawraba sinmi lakh ama lising kunthra rongi manungda hojik phawbada mioi lising amarom tamak smart card pithorakli card pithoktabana sinmi singda piba khudong saba sing phangba ngamdre lising ani tara dagi satnagani haina lauthokra ba education benefit medical benefit pension benefit na singba July ama phawbagi manungda pithoktrabadi khongjang kaya changsilagani haina Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Federation gi General Secretary Soibam Birmani na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada phongdok practically using smart card practically sarga pithori besina something around 1000 muktane adutadi legri be gaps yam banina koi 2018 ge apply to nangane abse maram matar 1000 ge woidre state ki sen thungi pibamga benefit thadopagam rinta lenede adun masigi metase lengak sigi maru ba respected honorable chief minister na athubadi meng changani lagli July ge tang ani phawgi manungda aikoina pamjeri ba benefit pithokpa aduga lone tongan makalgi akogi pamjeri ba koina hana pamjeba koina hana demand tawjegi posting che fulfill hoin nanna bam sung smart card thuni sembi nanna ba koi sarkar da koi demand tawjeri karigim batang ani phok July ani phok mangno tawdaba targadi daka leba democratic agitation khudima Manipur gi chhatra sangsan sing lonena praja sing lonam sung simi community sing union sing lonena pakshan agitation chatta jagane Academic Counseling Program among us GM Holder Pangthokre SN Girls Academy Sagolbangi Management Committee na sinduna pangthokki bethoramanduda Social Scientist Dr. Dhanabi Laistrom Committee gi Chairman Seram Karnajit Secretary Naurem Romibala amadi School adugi Principal Brozen Mukta Higher Secondary School gi hanagi Principal Oiramba Prafulona maru oiba miyoi sing oina saruk yakhi matam gi mamal khangna mahiroi sing na chatkadabani haina Dr. Dhanabi Laistrom na phongdokhi Laik kami bahagian su kandang, laik kami bersepi bermama su kandang, wajah su kandang, mulai dari diba, atau dah India ni dari macam saya, kau ini ciri ni macam ni, mulai mana Zimbabwe macam ni, India dari macam saya, kau ini tak dari macam tu, Bharat di sini apa, awin 21st century के बहुत सारा education interpretation से high school level high school मुन्नता हुआ आज बगे सिना है पराधन बारो थांगो यारे वो भागो है अदुगा हार थांगो दिलाओ तुमदा है थांगो इन तोड़वा अदुम नमना बगे तमक ना साथ है हर सिने सी वो है तोड़वा लगा तो मैजिक तोड़ काफी खत्म लेवा Ichawna sohan kimba lamsangi tongan ba mafam singda kendra ge MLA S Rajena Cheng Hawai amadi chana thakna ba polam sing yanthokre ngasi ahan bigi oina lamphel ge employment exchange manakta laiba lamphel leka youth club ki naharol sing amadi lamdam adom gi maira pai bisinga loinena cheng yanthok bagi thoram aduda MLA S Rajena handak ising ichaw thokiba aduda kendra asigi mafam tarita relief camp hangdokhi chief minister gi miteng makhada awa ana taraba singi mateng oina na ba polam singasi yanthokpani haiki Affected oigiba ising thumjangiba jaga KMD hangogdaba mafamsing mayamsing adu koi ngasi koi chatlaga ekoi relief ki problem sing asi ekoi piba lakpani adu adumaina tawduna ngasi lamsang kendra dasu koi relief camp hangkiba mafamsing flood na sokhiba jaga lamsang kendra gi mafam khudimakta ekoi sigumba relief ki problem ekoi cheng amsung hawai yen thokpagi thoramsi ekoi ngasi tawri mamangda panbigo government mayamsingda koi relief ki sigumba problem sing asi maina sang naina pibagi thabak tawgiba leite adu handak laiba government asinaji sigumba prajagi ising sauda mayok nariba sigumba awaba thengnaraba miyam singda ekoi relief ki problem sing ase itatata ekoi first round second round jendana ekoi prajagi awaba da government asina sauba share lawri haidana haijani Wangoi Kendra gi oina khangatlaba beneficiary singda LPG connection pikre Kendra gi MLA o lokoi su saruk yakhi MLA lokoina socio economic caste census matung ina piba yaraba imungda LPG connection asi pibani sarkar na piriba tongan ba scheme singsu launana ba hotna si haiki koi praja singna sarkar na paikhalaiba scheme project mayam singa se mit nakong loksing oinana bagi koi radio da khabar da kai da happy ba mayam singa se phajana khoi akhang ahai lailai su pa ba lailai su khara haiba khopa da hangaga makhoi da ge dum nataga radio da gi su khabar da su kai su loi phonga bani na madu da gi lobbi daga su makana ba singa se praja mayam na lobbi yu phangbi yu
मदुदा चंगदब दरकार लेबा मणिपुर सरकार की करीगी ngam competent authority की दुना आई केंद्र की होएगा ना केंद्र से की MLA अम ओजरीब यहाँ की थौना पुथोक चदना मयाम दसिगुम्बा बेनिफिट मयाम सिंग से सोयदना ये होननबगी थौदांग दुना आइना लौजगे Satkiba tang tara nithoida nong kanna subada more 1 number 1 da chingning khaibada SL mauna wifi ko bamioi amagi yumgi maning thangba sarukara amang ata thokre haire thodok aduda mahaki yum thangnana leiba ogi yum amasu chingning khaiba aduna amang ata thokhanki chingning khaiba aduda yum manungda thamba almira yauna taipolam kaya amang ata thokre mari lena basingi maikai degi haujik phawba mateng amata phangdre athuba matamda awa ana tara basingi mateng pangbiu haina molhoi wengi chairman sokhathang baitena appeal tawrakle Paujinjiriba yak Sukutang Baite HTC Unit 2 Moloi Wengi Vice Chairman ni Madua Lunana Masatang Trani Thui Nundang Pung Makai da Nong kan natamen badagi Ritani wala si Ningkairaga Makada lady by Tanu Pagim si Sokare Maram Maduna Tangtra Humdoida Ayang na ADC More Desu Ena photo galoina na che thabire adubu ngasi phawdi fordi phangdabani na masi ye maram oiduna masi government side gi mating phangba yaba leragadi masi phangan biyo haina aina appeal dozari Samuro Makale Kagi Isauna Sohan Kraba Yum Zamri Yankairom da NPP gi State Secretary Kurazam Lokena Mahaki Maikaidigi Zana Thakna Bapotlam Sing Mating Pikre Social and Development Club ki Kuthang da Kurazam Lokena Mahaki Maikaidigi Cheng Yauna Atai Zana Thakna Bapotlam Sing Yantokliba si Praja Singi Mating Pangbani Rasniti gi Khetna Bathamdana Awa Nataraba Singi Mating Pangminasi Haiki Tawi adu tawi ada tawi aida adu pibne haibadi mahutta khoi parjana sakana pire report singje parja silnau singde khoi sigedi matik chana yumma mada khoi sigedi pigini sigedi tawgani haina adu maina chengdo piramagadi yam phagadamne lamdam sida angoi kendagi yum lising ahum mukni charang na khoina masing thijabada anga makhaitang tobaje masi aigilana ai pocket money masina ai parja silnau mayam singna machu madu yam yam de khambidana anga makhaitang aina pangjabaje thamoi seng na mayamda mayamna lobi haiwa wafam sita Samuro Makaleka ki miyam na phongdok na rakhibada yuma masung lawfam sing ising thumjin khibadagi haujik supham nompham khangdaduna miyam na khudong chadaba kaya maru mayok nari mari lena basingna mateng pangbiyu hairi thau akhoi kendal mase ani mele je leiba possible da akhoi da thungda pidaba yawi thau thungda bu yawi athongba ju yawi ada akhoi nungai tab je akhoi na haiji moida ado sarkana akhoi gi ising isang dangi ba wangoi kendagi yoina sarkana akhoi kayam bibi ge akhoi pire sarkana bibi le posina akhoi gi ising isau jida nangi ba wana mayam singje sinok pona ba nati marak thana break amatang laujari Chabada hauraba haksang soktaba bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact to yagani bohagi mustard oil Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. Hakchangi labor solak padagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta ngayaba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule with changi sinabio. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing offer me amon pirisi di. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar.
MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marangkai no phangbiragani nong no puthok saba packaged drinking water asigi taste kaw sungam ngamloi Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu, karupati oibiu. Masida sunatana lucky common price mayam amasu lejari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Movel Furniture Monsoon season ki oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawbagi discount pijari. Asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari. Nasimag Lengsin Biraksi, Mobile Furniture, Quaketel, near Imphal College. aina isa singsi medical profession se chaning bedagi karamba mafamda afaba oza krai da legadagi haina khirakpani last aina comment ting jaban ain binita ning thaujam ai handak ni 2018 sida manipur ge oina top ta jaban every week this series na pangthok lu exact question jing je angang china parikha ja changor kan angang harauna nolga tholokpa net exam ge oina hairaga di manipur pumbada comment sina care lobi base yamna hen gadra haiba ai thajaban break ki tungda taram na oksari makhataba pawda more bazar da lepa khanong pok apun ban nupi lup ke office ta Manipur State Legal Services Authority ki mijeng makhada District Legal Services Authority sandel amadi apun ba ima lup more na sinduna nomogi oiba legal awareness program ama pangthokre thoromada khanong pok apun ban nupi lup more ki president TS Ibemhal nupi khunai chakhat lamjing lup more ki president TS Jamuna amadi more ki OC let kho hauna maru oiba mioi sing oina saruk yakhi Resource person oina advocate ke Dane Singh M Noton Singh amadi OC let ko hauna wangang ki Thobal College the Computer Science subject the honors tamba phanganda babu mahiroi sing na yaning da bafong doktuna college adugi administration block amadi college ki main gate solon sin khrei college adugi mahiroi ningthaujam Kennedy koba amana semester mari mak pass tawduna final year da computer science honors tawgadaba adu college asida masigi khudong chaba leitabana mahiroi singna awaba mayoknari mari leinaba singna athuba matamda yengsang biu haiki Sentum Sanga the Tinga of Solate, Akogi Hana the Karleba, infrastructure sing Wallam Basing of the Sohosi, Lona Surabani, Aduna, Hajibo or us hang the labor, Akogi carrier Mango Haribra, Natragana, Akogi Hatrasing like the Batolo Haribra, High Wolfam Singina Marmoraga, Akonasi, Kolesajibo, administration of the Lona broke the Sinjabani, the Tongas in Japanese. District Social Welfare Office Kangpokpina International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Gamari Lenana essay writing competition ma pangthokre Kangpokpi District Headquarter da laiba St Francis de Sales School da pangthokpa competition aduda Kangpokpi District ki manung da laiba tongan ba educational institution singdagi class 9 amadi 10 gi mahiroi kuntra romna saruk yaki makok mathang tarabising amadi consolation prize oina cash award piduna pukning thogat kadawri Ratha Yatra gi mangoinana sana konung maira paibilup na ngasi Palace Compound laiba Govindaji Temple gi akoibagi mafam sing luna na sengdokre Kadana mayai kaba ni sagi mayok ta sangsilak pa khongjang gi manung chana Tenglopal District Headquarter District asigi tongan mafam sing amasung Imphal East ki mafam kayada poster campaign amasung street corner meeting pangthokre Indigenous Forum Assam Barak Valley Committee na sinduna Citizenship Amendment Bill 2016 gi matangda paumi singa unaba mifam ama pangthokre paugi mifam aduda Indigenous Forum Assam gi General Secretary Seram Herajna Barak tampak asi yelomi singi phangpham thokpa democratic right bu Bangladeshi singna matuna leire haujik aikhoi masel amata oina punsinba matam yauri haiki BJP Thobal District ki Vice President L Rameswarna Sekdo Club Thobal Khetri Lekai ka kusamnaduna yum chahum lomda Fizigre blessing powder amadi sunu yanthokre isaw matungda thaknana ba afaba isingi awaba mayok nariba asi kokhanaba pandamda potlam singasi yanthokpani haire Ising isauna sohalaba Manipur gi tongan ba khungang singdangasi Popular Front of India Manipur State ki kadur sing satuna tengbang gi polam sing yanthokre kiamgai urup kairau arapti paubitek irong amade usiwana sing mafam singda tengbang gi polam sing yanthoki
Fubala water supply scheme asi tarutana na lehenaba Bisnupur district ki SP gi mijeng makhada police personnel singna water supply scheme gi akoiba mafam sing sengdokre. Hozik aroi beda maroi ba pau amok. Kwatha khunok da kilometer ahumlom mangna border pillar yungsin batana tana government of India na sub border pillar kaya kunja sing kangandana yungsilam le. Amadi Sarkar asina go to hill haina lauriba si go to hill sanana balambi kari pibam da lairiba ke haina MLA Govinda 1000 na phongdokre. Hausiki oina di matang sidalo sinjari miyeng tabiri ba pumna makpo amuka hana kurunjari.